Wow, melulian tu Pwuhng ko kusinat kay sa ka rutunga to lugayang way pagonan Pohnpei nan buya kubur toror karyawat ranwat ni alam may aisak isu paran kaunor yagat riyasak payo o ranwat wiya ran kalimawan buya kubur toror karyawat jalan kagan katla mo tayo men pagtalan katta men pagwan paron pares ang kakulian tayo tiyolun. Lagan kau speaker tail kubureu iban sansala itu dia mana-mana nan kubur. Omaing samat kut so budi lapalap rosono mana-mana. Yes porobot kaden kat wasa koros san sutrebis ir jagalep nagan mang me koros. Sura marasong ir poi jagalep nagiligin masen da songman koros pinuyaw ya poi tantuan kuburam. May isang maran kabun ranwat sebelau tayo piniyalulong main samat kut labalap. Sento siya at sungal sakaratan KAPWARESOU may siyang may isang ranwat. Yung pirosanar na tingin kasi katski yung malaman kit o babali yung kit saka kelay konoti ran kaput. Main samat kut labalap niat pantulan at sungal puko tingin kasi liki yung kit sebab kaway denir niya yung malaman kit. Bahasa nama-nama kit, kawai nama-nama kit, sehingga pelakon kian marangki, tuan kuburamu ya tuan pugokan ke kat kian kit. Imap kat mai samat kur balap tiaralap, pasagan mukonayangan sansal putih sansal sang ni tuan wisal lakong itagi kuburamu ya kalangan dan kaitar sakratawat pan kuburamu o sabal ban kit. Tuya kieu sakratapan kuburamu ilang kabay na at kaon at sonto mo. Sonto malabalap Jesus Christ. Amen. Kailangan Senator Perez, Tuan Baron Perez, tayo kaya katlanan sa matay luya kupul. O ibangan po na siya Chief Clerk kung roll call. Senator Adson Abram. Amen. Senator Kukwabis Jr. Amen. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sunse A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator Bill E. Edward. Amen. Senator Stevie K. Edwin. Amen. Senator Aurelio P. Joab. Hey. Senator Alfred Latore. Amen. Senator Denny L. Laben. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Amen. Senator Tenditas Walwi. Amen. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Benjamin H. Ludwig. Amen. Senator Makari Miguel. Senator Erilyn S. Movic. Senator Sheldon G. Nett. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Senator Mitro I. Simna. Senator Francisco Simram. Amen. Mr. Speaker. Hey. Sansal magtry sa balman ko quorum tayo katlanan sa balman tayo luya kupul. Muna tayo ban katlan sansal non-record may Senator Loyola, Senator Simon, Senator Nett, o Vice Speaker Michael, o Senator Simina. Excuse na luya kupul ng ranwat. Pagkaya tayo sa balman ko quorum tayo katlanan sa balman tayo luya kupul. Away tungkol sa karatan KAPWARESOU o bisik pangkupuran anilap ang matay kauno code sa karan wawlap pangkupuran ng raksoko wawlap pangkupuran ng syoko wawan ko sa pulmalikan ko nalalang ko naganiyay ko wawan ko labalap kay dikoros ng balian tiyak Momocho government, national, state, or local government. One Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson
Joseph Karyawan Kabina Honorable Francisco Yohanis. Wawan Kisong Kapung Labalap Honorable Nelson Joseph o yang amusong Kapung Kan Koros. Masaksit wawan ke floor leader Honorable Senator Kan Koros lang sa Amaro Eloisyo sa research show masakan labalabin tiyak momot show government non-chamber word Roman Pohnpei Koros pon kalap word pon taga-pay kan non-way kan maslikan Pohnpei rakat Australia openan arguya kupur toror karyawad ban po na sa floor leader pon kalway tren arguya kupur kamu floor leader abra Kalangan man Mr. Speaker Muna ban yang saka-saka regional sekretarian kay po niya wow kapacapat pacyang sabul memulian kedir memot o itanway masakan koros makunang masaksi regional wan kami wan kumelel kambagabayan na robol senator kan koros ibil jungalon po wow rail kan may pacyang child may isang ranwot nan wasan milamalam jungal Sekarang kaping ran maun payamau men Pohnpei koros ap melel ran kan me pacyang chailan men KAPWARESOU Speaker nuwa men pacuan weta kamagito peki chailan ka kapantala pulpen channel Karyaman. Acan mau kamagit memiyak chailan kapantala watawat walal tan sa matay journal pagi miyak karyaman ko pen kamagit walk chai kapantala sa matay journal kamu floor leader Speaker, kamu ban pagitak chailan ka waun kuyo kasamo manakap kusambal riamen me yang pacyang child me sing ranwat yay Mr. Wendolin Linus o Clayton Simon men pagitak chailan ka kiyang rail leader pagi yang mulian chai diero po na che all riamen me pacyang child ranwat kalangan na noloko. Miyate point of privilege. Masyote mampleo po na sa floor leader. Speaker, nuwaw men pacuan kamagat mumot kasambalot challenge suspend or drop business chorok de pan nambe issue o walu. Karyaman. Chansal magtail kamagat challenge chorok yan nambe issue o walu. O pagi amia karyaman pagtail kat-kat o nambe issue o walu ason kat kilon tepat walong kamamataan kusunet kan o resolution kan. Makaros senator kan sabulman kia tetenggalan kiran semua waktu kat lamu kamu floor leader. Jungal sekarang nuwaw sa pal speaker. Iman beliau sekarang mumot kasambalot so pagig challenge suspend order of business chorok depan order of the day o apali standing committee report. Karyaman. Isang salamat kamagat challenge chorok tiyang pan order of the day o pagi amia karyaman pan kamagito chay kat-katiyar pan order of the day yay standing committee report o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number make sa Malay Rizak Payu mepet Governor Communication number 162 Layan Rizak Payu sa Standing Committee Resources and Development. Chancellor may report pan report out sang committee in Resources and Development karataban po na sa Chairman Edward. Kalangan Speaker. Speaker mo na ibang pacu-pacu ay men sagara kupuro mo kumunci kupura ay jungal sagara nuwaw kay po ni nagkakpacyang sabol mo makom kachkitar jungal wow kang promise Speaker on the floor honorable members kan o karasray ano yang pacyang yung kupura Mr. Speaker, mabacuan yung motion malwat ang kachiyang nan masang pen standing committee report lumisak limaw labilyal risak tayo wag pagkaryaman. Karyaman. Chancellor mo kamagat mamiya kailan katiyanan masang ben standing committee report ng belimaysak limaw labilyal risak tayo sang committee in R&D. Karos mautong kamagito masani ay Pwuhng masani show wag kamagat ya po ita try kat nan masang pen. Kami Chairman. Speaker, Rijgol wow sapal. Speaker, Rizal standing committee report. Lumisak limaw, labinyal, riisak payo, patpachuan, nomination in Pohnpei Housing Authority on Enric Jr.
Amunay ban patch-patchuan sakar ko report watch speaker kum kupur Pwuhng song ulian sa bulmum committee in RNTO. Sakar kita report watch ni oralap bang from yo bang from wall watch. Speaker essential na report me patch-patch bang from wall. Korong-korong kan o isnga kan may yang patch yang korong-korong. Essential manan report me patch-patch bang from wall. Opsin ka pina Tawalya ben opsin ka pina yang catch the pacho. Mr. Speaker, main ele so chikon yang pachowan kupurang ka pina mapit nominee patame sansal nan and nominee chungol resume nominee pachowan qualification and we are pukaw openly and so nominee we are pachuan to talk by Pohnpei Housing Authority o committee member sakar kiyang pangupuram yo pangupuram molwatch mesoche irang karang piyo Pwuhng nominee Henry Jr. sang nan molong kabungan Pohnpei State nintuan korong-korong kan mawiyang waliyaban AG mayang pachoto o kachkita kupurarail ong sabon committee RNT. Speaker Abil Sansal na report local chief executives kan and pay watch o taga pay kan pachowan sa Walmaray Luchuch ong nominee. Pilmen ulian sa Walmu Committee na RNT o sa karkita me korong-korong pilalang chontotoken Pohnpei Housing Authority kan. Overall rating masansal ong sa Walmu Committee nominee patpachon ni rating 8. Melayang sa Walmu Committee aray Pwuhng PPM mesang chontotoken Housing Authority ong nominee Henry Jr. Pwuhng kuyala Executive Director man ong Pohnpei Housing Authority. Speaker Committee sa Walmu Committee bil koronga nominee tama sa sang nominee nominee nanen wewe kumao policy kan mapatpachaban Pohnpei Housing Authority sang niyawiya administrative officer man ap kaitigin nan administration watch administration riyaw nominee serve tamon administration watch nintuan nominee ay saksakarang pangkupuran sa Walmu Committee RNT essential kupuran nominee ong sa Walmu Committee na RNT nominee sakar kita mahutanapan kinanane sa Walmen Molwa Chuchuch merel kahit digin technical apel financially ong irakan mabangka kapwaliyata totogan Pohnpei Housing Authority merel mabanlilang iraikan tachay koros maragam pachowan low income. Speaker mo yun essential ni oral report may irakan essentialer bangku promuyo bangku pron molwatch ay charang sa Walmu Committee warang recommend nominee Henry Jr. for report watch ang pachotong bangku promuyo molwatch Oblian so watch ni nintuan ay pachuan ulian sa Walmu Committee na RNT imen sakar kita ulian sa Walmu Committee na RNT o sakar ko promuyo molwatch ong Chuchpen nominee Henry Jr. ong Executive Director in Pohnpei Housing Authority. Speaker mo ini moch may kak yan sang oralabi ko report watch walian ki sa Walmu Committee na RNT ay pachuan kamelele iban pachuan lukayang kupurkan mamiyaw sa maniran kayo ng matakalalabak o ipachuan kamelele may sa Walmu Committee na RNT
kakpacawan ta daga kita irame bang kakawali kupur chikan. Ay ini moch mi mensong ulian sabol mugamiti na RNT yo. Ay chingal bang kapung bang kuprong buwagyansu. Kalangan speaker. Speaker. Kalangan Chairman at Ward, Mieter Machin Ben report. Kami Senator Pahrek. Una iban yang patro bagi tungal ngile ban yang lemarniak nan cempasut. Ke human padawan padang kami moral kan mecianger yang ki tungal sekretaran kapeng wa ban kuburan samurai kur labalap. Bagi sabol makubur kalangan negara yang kecil-kecil ke kisisingak another ranwood. One ki kami speaker, one ki floor, one ki riay honorable members chorus. Obil kiralgan bayang kecil nan samurai meeting tahu ya kuburan ranwood. Kiralgan mobil bayang radio social media trakan. Is speaker i Badawan kapeng ki report in committee na renti essential motor. Abole lansyo yung Badawan kamelam engkak essential tunan samurai channel rawat kamelele utan kita koros bang ko to molwot sedil bilbil yo sabar kita ngabantan sign committee chain ko. Kriau nan model me kedai masani emomon isu pe kasal wong committee untuk naral padawan korong-korong wat kuwi dami padawan kirata me momon warang mau ki o sana mau grup wat kuwi i me peitai tong maluat sang opsing kabina ita to kuasao o dala ban siya pe kasal kuwi Dabil waray wasak siya. O iwasaw me ito to kiyan siya waray. Ong ye pil mangemayang kamatiin aranti sirban pe kasal ki. Kwe aramas meno barongan to dog ng wasak siya. O bigton to tonggaw barongan. Environment and wasaw sirban ka kukitaglaw kwe ki ong to to kwe ki aramas meno sangadanan penay na iyo. Rimen Padawan rawat puagi, bil kawait kuburat jail. Pagi kamelem ma wasakan bepapuan puai tito. Maini puya bewat makayung konen. Ma aramasamen kani tito puan kak kahon paliyo, wan kak sang paliyo. Puagi experience o working relation. Ong rajon tong kan emier. Itu ban dua tu aramasem ban patro sang liki. O patro nan tu board menu. Aban tu dog loud. Penga KPC pe ini o wegla tu tong kan aban wi. Mr. Speaker sang ni karab ni patron. I jung robot wat. O event patron wi ada kamugit silent gak. Sedang tu macam ben robot lima sekali mau lebih jadi riset pai wasap man. Keriaman. Macam ben robot ay ban po na siya kamugit sang Senator Pahrek dalam rujung tu macam pe aku kiam ya keriaman pe iban po na siya. Karos mau rujung kamugit to macam ni Pwuhng macam ni show kamugit paita dalam rujung tiar macam pe. Harus maudung talan sabol man kita report na belimay sa klimaw, labinyari ay sa payo, masa ni Pwuhng, masa ni show, kamagat pa ita, roktay sabol man kita report na belimay sa klimaw, labinyari ay sa payo, Pwuhng. Theater report. Sila, Mr. Speaker. Sila report ay pampunan sa floor leader. Kalangan Speaker Regional Secretary Wow Sapal, kamukupuray ban Ile chungalan sa wong Senator Carl. Floor leader, yung floor of Senator Carl. Kami Senator Kalangan Carl. maing speaker, kalangan floor leader pwede kupura kaniya yang kak chungalan tiyan sa umaw. Amo na iban pati yung kak pateng sabul mo musakaran kay buwan wow kapag mapatuloy nilang chungal wala pa ang kupura maing speaker. One ki floor leader, one ki Honorable Senator Kadkadaur, one ki
Olin way kasambal riamen memalwat kona sayer ni retan sama talu ya kupuran men sangan ranwat. Pikir kong kupura imen pagi dalam ka komalin labnaso. Pagbagiw talan komal dima minit tariyaw lebnan so tay komal. Roy Pohnpei na sa floor leader. Salamat Speaker. Kasabali tinggal sekarang wow. Iman wow pasukan yata kamaguto pagak jalan. Juro ketiyo apali item ng paysak wano may nomination. Mia karyaman pen kamaguto. Pagpagtaro karyaman tayo suspense sa matayal artero katiyempon ng paysak wano yay nomination. Pwede tayo katiyempon nomination ay ban po na sa Chief Clerk. Recommendations, Presenting Committee Report, number Maysak, Client Isak Pahrek, Mapit, Ititan, Mrs. Charity Edward Salvador on Board of Directors, and Pohnpei Environmental Protection Agency.
report sang Committee on Environment o Climate Relation karataban po na sa Chairman R2. Kalangan ng promi, Mr. Speaker. Mun me koro si minjiang kay sa karatang katong tangpuran nila melel patyon sa pulungun sa karatang kay buni wa machiang anin lang. Wan kun kamo Mr. Speaker. Mela wan ko floor members o even men wan ko koros na patiyang tayo. Mr. Speaker, yung motion yung dahil ang kak supplement kita nomination recommendation fair standing committee report ng Bendemesak Lebenyal Resak Payo o mapit ititan charity when we are member ni BA board of directors. Gagakaryang. Saan sa lang mo, kamagad siyang Chairman and Environment Climate Relation, Senator Artui, Chairman Katiyang ng recommendation meto ke Miss Charlene Edward Salvatore. Koros me ujung kamagad to, masa ni Pwuhng masa ni so, kamagad paitar, o pwede kamagad tayo paitar, tayo kadlan ano sus, o ibaan, patrawan yang Chief Clerk, kan patrawan pa siyang palat kan, tataro po ano sus kan, o tayo bang kumbal, labinan siyo, o basa ano sus kan. Dahil sa pala, rong nasa bulmatahil Uya Kupur, o saan sa lang way, sa bulmatahil tatak, ta usus, matok recommendation on Charity Edward Salvatore, when we appoint the member and board of directors and Pohnpei Environment Protection Agency, usus Sakishu o uso. Met mawawag tayo kamanalar pinakapuat po we are board member and EPA. Miadre nomination, Chief, kami. Recommendations for sending to report number Mesa Kulmaula and Resak Payo Mapit. Nomination of Mr. Henry Simon Jr. on upon Executive Director in Pohnpei Housing Authority. Chancellor me report sa Committee in R&T, karataban po na sa Chairman and R&T, Chairman Edward. Alang Speaker, Richmol Wasapal, in Pwuhng long motion, Molwa Chungak Kacheng and recommendation in Standing Committee report. May isa klimaw labinyal Resak Payo o ipagkariyaman. Chancellor mo, kamaguto, dahil ang katiyanan,
recommendation ng report metoka Mr. Henry Simon Jr. Pwuhng Director and Housing Authority. Koros mautung kamaguto masani A. Pwuhng masani show kamagut paita o tribal ban komma lebinansyo o taruman ususkan and pilpasaut jalan kakan apaliala kamagut mamia tribal komma lebinansyo. Uyakupur on chansaleng way masabal matay usus matoka recommendation and Mr. Henry Simon Jr. Pwuhng Executive Director and Pohnpei Housing Authority usus Asakwano or Riau Show. Met mawawag tribal kamanatar mana kabo Pwuhng Executive Director and Housing. Salam, Mr. Speaker. Pohnpei floor leader. Kalangan Speaker, ijual sekarang wow sepan. I menuyata kamaguto paguk jalan proyek talanan sa macal kalandaro apali ng basic silu unfinished business. May karyaman pan kamaguto. Pagpagtaro karyaman talan sa paltalang pan unfinished business yay number Asak Silu o pwede may karyaman pan kamaguto. Tayo katyar po number Asak Silu yay unfinished business o ibang po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number may sa kunula in sa Pwuhng Legislature Draft 1 na Bill for an Act. Further amending sale on number 10L-139-23 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Ong niyok karyaw kim sa klamatawat. Chancellor makamutan ko sa network report yay ito sang committee in Moni karatepan po na sa Chairman Carl. Langan may speaker itong alwa sa balban ko bro man kay sa bali sa karanwa ban ko buran Honorable Senator Kadkadaur itong alwa wantutuwa ban ko buran floor leader to kayang itong alwa ikalkan padang dad may sang ranwat may speaker nuwa karagarak ingkak pata sa bulmamoy kamatin mo niyo kamagad mamot ka sa balwad talagang kakadiyang nanmasin ben kamadang ko sa nadlimay sa kuno laban liya resak payo T1 ang karyaw o kayo masaklan watawat Karyaman. Saan sa lang mga kamagot mabiya karos mautong kamagot masa ni ay Pwuhng masa ni show kamagot po ita try kat nan masa na ba miya masa na ba kamoy Chairman Carl. kailangan may speaker esansal
kamutan ko sa natuwad nintuan puelto ni kawit pen kabina uya pen tatok makasana di me floor leader banken kadkilong sangan tatok wad pa request ay me uyawi wan moni wan ka kamanamanta nintuan Robin audit mau yawi yang sama tian moni ria ke ria sakau kati rektar me 1 million ria sama bahan kanene yang local government kan buat dan kak kapaya dar wasin pasan kosanet me kosanet di me sudah juga sampai sili sakan moni me lo dinan ewo par bangkan padalang o kanene di yang local government di sakau me malwat pa nintuan panene junuan ton way Mang speaker ibil padawan memia honorable senator K mebil kawan batara right tungal floor amendment on kosenat word po dan kaki yang peitai nan kamanamantan kosenat word ang watawat karyaw pagkamed mang speaker imen po iya kan sukset o dan kak muy yang Irail honorable senator kan memiarai tungal sa menrai floor amendment an sumau and kak muy yang rail kalangan Senator Carl mamia floor amendment san Senator Kanan itu undang essential and abuelto amoy tega katla mo trial o paliasang floor amendment mia yang mo trial and so what kalangan main speaker itu ngaluaw sa pal bahan kupurami o bahan kupurakan koros nuwaw karakarak ipilaw bata sa umukam din moni o kamagat malwad kailan kadiyang nan masen ben floor amendment ng pawani sa kaw laban yari sa payo macam salah mau kamagat mamia koros mo ujung kamagat masa ni uang masa ni show kamagat paita mia masa ni be kamu Senator Carl kalangan main speaker itu ngaluaw sa pal bahan kupurami ngaluaw sa pal bahan kupurakan koros main speaker po ananin kainan lan wasam kamatan monuwat pampato sang ye I mean pada sa umkamatin monio kamagat nuwaw karakarak malwat dan kak file kamatan ko sa net kamatan utag lan ng pagwani sa kaw laban yari sa payo macam salah mau kamaguto trial and file floor amendment wana isa kayo de benyari isa payo karos mo ujung kamaguto masa ni uang masa ni so kamagut paitar o kamutan floor amendment wana isa kayo wana isa de benyari isa payo filer Figure nuwaw kayo kamal na Kumkubraya mo umaban Pwuhng siya pagpagwa. Senator Latoro kung kupuruin po na siya floor leader mo na iban po na siya kupuro mo yung try ng kumbal na common floor leader Kalangan itu kalau wow siapa speaker kung kupura po ke wow ayan kak pagkita pan pramal jalan kak wow kasamu rail kan mebilang bejang jalan kalerin mesang ranwood mayangagi Mr. Eric Paul the club net Mr. Albert Latore, Saudel Kici, Obleben Manaka Puye Jackson Pahrek, Ibagitak Jalan Kecil Raileu. Kalangan floor leader pwede yung ulian trial tiro po na si Rail wala kayo may pateng trial rangon. Kalangan yung kupramail, mind ko. Biyad point of privilege, masyala iban trial, iban po na si mapagpag trial ng kumbal na binansyo o awiya to amendment kan essential pagmay sa karakter. Kaya kumal
Honorable members, so iralkan me pachang child nan kalarian sukset. Mang speaker, imen pagitak child kak waun kuyo kasamo iralkan me piliang pachang child nan uyi kupurun ranwat. Okum kupure puyan kak cep kita speaker and madal name meninci siya puya honorable watchin pelep men pagitak child kacki yang kasamo lopo-lopo. Speaker, may kaktola, may pachang Speaker Pelep, yay sama Child Commissioner and PGA yo chungol chuntatang kan bilman pagitak child and kasamu kun raileo kasamu lagulagul. Now the floor leader, we give Julian Chai Robo na se Israel Commission siyang kamuyer kalangan Speaker in Menintian siya po PTA Commissioner o Koros mayang pachang tenan kuya kupurun ranut. Asilar point of privilege ay amplio po na floor leader taigat kat nan masin ben kamutang ko sunet limay isak wano libenyari isak payu LT1. Kalangan Speaker nuaw men pasukan pagitak jalan kak kaciyang nan masin pen floor amendment nampe sisak lamaw libenyari isak payu. Biya karayaman ben kamagito. Pagpagtaro karayaman koros maultung kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit paita miya masin be kamui Chairman Card. Kailangan may speaker mo na iban purang pata sa umakamatin mo ni ay kasabali sa karanwa ban kuburan floor leader Honorable Senator ko Koros bilman patriyang momot kasambal wacho lukaya ngay tungal wow melel speaker in manintian sa punwen matin ni mapil patriyang dimension round what Commissioner in PT o Israel kan all kasambal kay mayang apapalita to kasambalan sa matay government wow karagarak may speaker men kamagit malwat ang kakadiyang nan maasan pen floor amendment ng basis sa limaw laban niya reset tayo. Yan sila mau kamagit memiye harus maudung kamagit masan iyay Pwuhng masan iso kamagit paita miya masan be kamui Chairman Card. Kailangan may speaker floor amendment would wagi anana ben kamawalan kawait pen wasa mo ni ban patosang iya o ba na pwel yan na neo kamatan ugdagla ay menuwaw karakarak kamagit momot ka sa malwat yan kak file floor amendment na basis sa klimaw laban na reset tayo. Diyan sila mau kamagit memiye child and file floor amendment sisak limaw laban niya reset tayo koros maudung kamagit masan iyay Pwuhng masan iso kamagit paita o child filer floor amendment isisak limaw laban niya reset tayo. May other floor amendment kamui Senator Latore. Speaker mo na ibang pato datong kurakan kaping hotel ko ituon kalangan sa ulap sa pagkon ko magbigay pa ito. So naman chay. Speaker kang padung kubro ay tungol kaping kay wani ang kakpuli sa bulmamin mapatawar pang puran rail so bay digo masaksit ay tungol wow ang kakuon kang kami on good floor honorable senator kang Koros ay tungol wow ang bilgak wow niki Melil rail kan Koros, melil commissioner o speaker o rail kan Koros may patrong ten ranwat o may patrong ten nan may kapasiti kan. Maing speaker, imanuwa o karakarak. Yata kamagit malwat ang kakotla masa ni Flora man nambay sisak wano laban na risak tayo. Karayaman. Macam sila mau kamagit memiye Koros maudung kamagit masa ni ay Pwuhng masan iso kamagit paitar miya masa na ben floor amendment kamui Senator Latore. Kailangan speaker ay tungol wow sa palang kakpatpatura bang promi floor o karusya speaker ang kaksensal ma floor amendment what yan kakpatungan pata Senator Edgar Lepen Edward o Pausa ananwat pangpurakan floor amendment what bagbagi Toto and Moni Pwuhng kakapali ambulance maban tatokong Pohnpei melel way ay sakyo mamiya magyawi kita Pohnpei
bilgak te essential me pali me ababali ambulance wasakan te sabul material development partners kan me yang pato retail sa wasakan railer and kak te me ambulance buku metro bot me wita document o inanan kapar kolong non floor amendment word iman wiyaki ay tungol sa karmisik kaya staff kan patuwanong attachment o attachment word sudah wawa nampan mo ni me patuyo ay man wiyaki sa karmisik o miya tarapa yo me pato pasang muri yei floor yei attachment me Pwuhng me bil patong floor amendment word yei incident call kan magin Uya witong paluat wan tutun anan makin sang nanewe sang nan kang koros an Pohnpei wet mabil patron floramen menwet iman patawan pausapang purakan may bagu-bagu wan tala silop walinan paget wan isak su po yang kapali to sarjapodot po yang kapali anan anang pulay ay imat niralap speaker may patawan Kenangan Senator Latora, KPSM Chanceler, on floor amendment isisak. Wano, lebenyari isak payo. May ada masan ben floor amendment? Speaker. Kamu, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. I medbadawan tatay ko, ututong kamatawad. I kabanggi kawewa mesang. And then Israel Combat introduced floor amendment with the young Utungo Kamehelem, the Leran show you me. A moment me a ball ben Israel can then Wasakan Betosang and Colonia Medal Mononilap. It took no Tarute to what Israel can Makaran. Kuya nanwat miye sangat emas o sansal teranwat menkabungki yang old paman padawan. Aiman padawan cuma nagdalpan kamanala wan monuat. Setelah ceng tua ceng waratalkan ceng kamanar mau. Kami ada tu kawit. Bagi momen awat pang yawi isang kanwen kuah mai setelah sa pengal. Kanwen sa pentai roboten te KPSM kan me patutong trail pe not to sa silubot. O kaburo tok sinasyo gis bagi rosin kosanat mo ni me banta uli 50,000 ba nanen kak petau ti me ba no cheto. Melalui kawit moen lagi habis tahu dah lagi ya. Dan padawan tu me yutung. Kawit tuan kat sansan dan samudai journal round. Kalang Mr. Speaker. Mawar Senator Perez, ikamelele me introducer ban kak sabang. Amawai ban pone sama Senator Movik. Kalangan Speaker, monai ban yang pato. Ay tungol sakaratan kay puni uwawan datang tamakam tiyang dear Speaker. Waun kan kami, waun di floor, waun di honorable Senator kan Rusia, o Israel kan batang cel rawat ng kalul. Speaker ay tungol peitak pilbayan to tame Senator Perez kasalita po yung niya tayo ko sa net-pit fitting requirement. Equipment purchases, especially equipment purchases. Ibil kasalita ran tayo na isapal material rule, equipment purchases. Utana na justification may include economic social analysis, description, song kay memiya. Fitting requirement utana uya ko sonnati. Ori mau ko Thailand gan ni sangan mo man to ko Thailand gan pa yan dama ko sonnat utana isapal na tayo rule. Como mata mau yo mayang bungki. Puya ki yan pa yan tama ko santi o ko sonnat. Ako Thailand mo yata, tatok maban, utra po, pil kop kapurpur sali po, utane anan, tame kop talong rawat. Kalangan Speaker.
Mawal Senator Movic, ay ban po na siya floor leader. Kalangan Speaker, kasabali tungkol sa wow. Speaker, iman kapanggi masanan kaway kay naman masansal sang Senator Pohnpei Movic mepit we have been to talk magtial sobay ay sukses. Iman sansal me apong tama concern ko to kabon kak sansal me sa majal buko jalan kamnata mo yung process jail mo itang executive imi ba no yawi jail ban kamnata mo niya we have been pitting a mere process january jail kan mag jail kamnala mo we have been process mag jail so ba ang sukset o mawad pan kamnaman ay process so ban to talk ay mat may kakpats kiyang concern me so ba mo luwas kalangan Speaker. Motion to reject the motion by floor amendment. Ban, kumakupurin po na siya Israel makawadan nila Israel. Muna ban po na siya kamagut masansaler. Sansal mamir kamagut tayo na reject the motion na pe. Ang mga kupurin po na siya Israel makawadan nila Israel. Muna kamagut mamir. Kamuy Senator Carl. Kailangan may Speaker, kasabali sa karanwa ban kupurin mo yung bang kupurakan chorus. Imen, pada one day ramabit sa matay journal, ang sangan tatawag matuwa naman. Niyaso member man kawait maurin na tunggal tasapol floor amendment, ay tawan na rule masansal. Kamalalam tupsubukat kasampalang wen Pohnpei o anan mamiya anan wad inanen bil karwaru. And bil sansal we have been pitting kosanet bil kosanet niyaso tupsukan anan karwaru pitting kak wave. Sa matay pukuan kamanatang moni kamutan bugdaglawad itawan nintuan na kaw na bata tupsukan o men kadedekan kawit sangan tupsupukat o yawan po ina niya bang kamanamanta we have been pet executive mabukog ang monuwad my Speaker sansal miye moni magnapol nintuan ruwasin kosanat moni kan registration isto sa kinapaliyon lang ng kupulap akin patulan na account yung matang Department of Public Safety fee fund riyan dede sangan monuwad niya sangan tupsubukat niya pan apol sang general fund utan lakam pali kawid yu pan miye sabol mo kamitin mo ni ban pata paniaso wan mo no ban sansal kakar kapungotong nan kupulap wan mo no ay me bang yaw ari I kapung kemelel kawid matuwa tamat pergi ataken nan yang rabagi sangan wiya benta dokta magdaya kat yang lalu pagdaya na paliata nanen way iyo magdaya so by mention around remind Speaker kom kupuraya iban yield floor wrong introducer iban yield floor wrong introducer kamu tahu kita kelawat mapanso to sabol makaway tayo ban pagdaya na rin timasan ba Nan Senator Carl, yield floor wrong Senator Latora, kamuy. Speaker ay tunggal wow ang kakpat-patuta bang promo yung kupurakan chorus Speaker man kapingki inron kayo na makalabang kang chorus mawi sansal ang kak sansal tayo lapto bilang baliyala sangon tato akot bali rail men Pohnpei kan pato kiswasa pilpits to sa or imang kamelele sudah masan pansong tamo wi sansal ang yokse ananwat pan tato rete numot Speaker may mempat kiyong Rokan koruso. Patungong yata kumagot tayo lang kapag Kariyaman. Mawala sansal mayor kamagatiyo mawag tayo ng reject masan na po pweki kamagatiyo miya kariyaman pa ipan po na siya. Karos mo utong kamagato masani Pwuhng masani show kamagat po itar og tayo reject masan na ben floor amendment isisak wano labinyari isak pa yun. Paros mautong tayo sa bulman kita floor amendment what masani Pwuhng masani show kamagit po itar ok tayo kamadatar floor amendment one isak ta isisak wano labinyari isak tayo ranwat. Miyato floor amendment
Kamui, Senator Edward. Lang Speaker, Procedural wow sa pal. Manoffer floor amendment isi sa gisu laban yal risak payo ang malwaj may pagkaryaman. Macam salah mau kamagut miu mia ya ro mia karyaman pe. Pergi mia karyaman pa iban pona sa koros mau tung kamagut masa ni ai. Pwuhng masa ni show kamagut paita mia masa ni pe kamui Chairman Edward. Wow sa pal Speaker, mo na ibang pachuan floor amendment watch ay chungol sa karan katong bang malwaj kurma sa isalang way pa ba. Speaker, as I said, floor amendment isi sa gisu laban yal risak payo. Lagbagi malwaj ang tempeyo masansalan floor amendment watch makawait pa kawait to sang palin sports o ang kak melet host softball open league ang Rio all when promote healthy lifestyle ang chairman pay watch open liyan sa watch amount masansalan floor amendment isi sa kisula briniyal race at payo pambilapwali kamotong ben Little League ang Pohnpei. O Mr. Speaker, manlugayang all watch parang kakachki ang kupurarain ang floor amendment watch kalangan Speaker. Biar masa ni floor amendment isi sa Speaker. isu laban yal risak payo. Kamui Senator Mobuk. Speaker, kalangan ng kupura mo mo tama sa insal ng floor amendment what and ebato one Pohnpei Softball Association League $20,000 on operations of a 2024 league. Amoy men kayo men peitong kay operations ang sangan operations na office yaw mo pa niya aray operations. Koryaw Speaker introducer kasaleta me niya kawait sang sports. Delmet soto me ko tatunan tarbo me trailen ka kuwe ma melel ka wait what sang sports. Ibilmen ka wewe ta niya tournament yo mo wiya ko no nan July la palasang mo. Soto pak mo ni ko to reta. Tama ka reta kisin tournament weta mo kan me hosted by individual ka yak tailap kam kamanata mo ni. Amoy ikasambal gitar po kahit yakin koros kin pakita mo ni wag mapin tayo ka coast tournament soto pa mo ni at tama ka retak tayo kam kamanakita mo ni ang mokan o soto ka sansal yung may sports yang support adobo. Amoy imen asosang ren introducer na ya justification sang sports me anane mo ni mo. Maya kaksabang cocktail koros and we kiya justification. Introducer kamui Senator Edward. Pagkita siya lang kumal mo. Chancel me pagbagi talang komal lebinansyo tabang komal lebinansyo. Dahil komal
Floor Amendment isisa issue la benyari sapai. Kamu Senator Mobu. Inanmiata motion yo Floor Amendment 77-24 and Kapurbulang Committee in Finance korong-rongo detail kan nak patota muro Kapurburtona Malbot Silent Wrong Consider. Tako Koreaman. Memia Senator Mobu. Floor Amendment isisa issue la benyari sapai and assign lang Committee in Finance and korong-rongki o report kutong assembly at ni ansyo karwaro. Karos mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar o floor amendment isisa kisu la benyari isak payo at sa inlanger Committee on Finance. Miadre floor amendment. Kamu Senator Carl. Kailangan may speaker. Ikasabali sa karan waban kupura mo yopang kupurakan chorus. Imen pada sa umur kamitin moni o nuwa o karakarak kamagit momot kasambal wadan kak uya kupurga kamadan ko taglan nampe isisa kwalu la benyal resak payo pa karyaman. Biya karyaman ban kamaguto. Karyaman Pagi biya karyaman pak magupuray pampo na siya. Karos mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paita. Biya masa na pa. Kamu Chairman Carl. Kailangan may speaker itong alwa sa balban kupura mo yopan kupurakan chorus. Muna ipan patoyang nan KAPWARESOU kamutan ko taglawat men tungaleng kaya sumawo kapurayang itong alkapeng ang Senator Perez pwede kawit mo may uyayang malwat nan ansyo may pata malwat o low sa matayil uya kupur kasampalin men sang ranwat i kamera lama pek kasambalwat kasanati nan kupuratail dalang kakadiang nan sama tayo tatawagan ng mesang rangwat ni pepol melele yung napek. My speaker kamatan ugatag lawat paytide nintuan miscellaneous communication limay sakslu laban niya resak payo may patutong bangko puro mo isang PTA kawait product kasampal riyaw para kami na nanapali ananin kamawalaan al may pato fix wasayo may sang ansewot ansuki sa malar patola o pilpelal na summer Lel September sa kayo Pohnpei kan pagpapangon pagkamatong ang suriray alwa to laro anane nonon ni asum assignment wiyang Committee in Finance Committee in Money o Committee in PWTC sudah kanati ang sa utar bakarong pen miya eu penama sa tungalen kemelel ni ipatang chairman and Committee in PWTC ananwat karwaro email yang kamudan ugdaglanwul kamudan ugdaglawat pataban kupuratail mensang ranwat wan moni wan kak padwata Mawa sansal nan kamudan wudagla tala lop di mabuki sisak an kak kamawi ala alwo me sansal nan estimate may yangolong communication limay saksilula manyari isak tayo pati ang met wasayo me pilkiniyang so sa mail sa matayil kupulap mail account me apel pan kawitin kabina public safety niya so mamalwat panggang kamanata mo ni parking me patawasa me Pohnpei kan patola dekat law register aray tungal stosakan ngayon me pateng ay tungal chairman ng PWTC o imen kamelele me
keburan maluat pilpan tuat. Kerana yang ran koros men Pohnpei register stosa. Nan pui makan wiyawi yang paluat. Ako nang melel. Ekisen Kadkadaur lau apaliata wasam tatawad wiyawi. Eri ibadah sa umukamatin moni yo pilsong ewang kampan moni. Mapan moni patronan public safety, the Department of Public Safety Fee Fund. Ichar po na parliament. Kawait merawia o pwede ele tenan so di ichar ran kawait tenan tarobo. When moni patro nan account wo ekis pup panangan estimate mami. Apa lagi account buat money akan patro long nan ran koros me registration isto akan wiyawi ran koros account buat kan wiyaw taut ima le yang nan kamutan bukan lawat monuat me patro no wantala limanan sila bukan isa kisu and patro sang natural fund once or more sabol mami kamatin moni ban Pwuhng kampan moni o kawai dolong kamotang ko senet ban song and kamanada wan moni wad sang nan public safety fee fund Pwuhng kak reimburse general fund atatago dente kolkol opil pandala Pwuhng essential mesawon material session regular session amban miye muring sompung riau so mau nan special session word tatawag and kakapol o bil sansal makaitan na session koros ko magatin mo na kin miye riau so mau word mang speaker ipata sa kamatin mo ni Pwuhng kawait mamiya sang chairman in PWTC o pagin wawo karagarak maluwat Engkak sabul man kita kaumutan ko kitaglawat. Isi sa walu laban niya resak payo. Kalangan main speaker. May ada macam ben flora ben isi sa walu laban niya resak payo. Speaker. Kamu Senator Pahrek. Kalangan speaker. Pagungki. Kawawa name masang introducer ang flora ben isi sa walu laban niya resak payo. Di mana letter kawait ma attachment patro nan floor amendment 61 or 75 ime tatawag ang floor amendment words mai dami yata motion in dahil nagkakrujangtin masin pe o sabon man kita karyaman kalangan main speaker itu ngalwa sa pal kalanganen Senator Pahrek Pwuhng kalalabagan kawait namiya ime sansal nan miscellaneous communication le may saksilu le nangyari sa payo. Attachment word tutuwa te ita mawukila bill mesansal te floor amendment mesansal Pwuhng source in monoward and kakapulsang ng general fund. Kalangan Pwuhng tamu kawait and kakapil sa namaw tuan mumot ka sa balwad rapang kadlaw kadkiyang kubura kamutan ko kitaglawat kalangan. Speaker may tan. Mawar Senator Carr, kamu Senator Pahrek. Kalangan sang ni kalata te oralap niye. Ben miyata kamogitin rajang tin masin ben floraman ben dari sisa kwalo at bilyar risak pa. Jangan salah mau kamogit memia masulan masin be raiban ponase Pwuhng mia karyaman be koros mautung kamogit masin ei. Pwuhng masan iso kamagat poita koros me utung talan sabol man kita flora men isi sa kwalu laban niya risak payo masan iyay Pwuhng masan iso kamagat poita rok tabi sabol man kita flora men isi sa kwalu laban niya risak payo ran what me at flora men kami Senator Pahrek. Kalam Mr. Speaker. Kaysa pali ito ang sakratan, wow, Honorable members for us.
Ben Badawalong, Floraman Bendampay, Jacola Veneris Payu, and Gagmasani or Sabulman people. Kariyaman. Chansal me biya kariyaman pen pag wo ipan po na siya koros mo utung kamaguto masani ay uwang masani siyo kamagut paitar o biya masani pa kamui. Senator Perez. Iban Baron Orolak. Kamumatan Flora Amendment Watch about Oloni, Kamutang Kusanat number Pap, Isaac to all of the Rizak Payu. As I know, Committee in Finance, at the attachment can one blueprint, estimate cost, or Committee Baron Katiaya, or Dame Imilan Korongoroma Mie, Abanawi, Kamanamalan, Sabmata Director Cup, and Aranti. Sangni Hirawo, Iparoan, Pain Pwuhng. Director Cup, o Padawan Pagre, and Gak Padawan Long po Ananwit Karwaro. And Gak Sansalong, Pan Kupurkan Koros, Pan Kamana, Tishita Kamana, Floraman Manwat, Magdal Ban, Savon Mangita, one Monowat, Avan Kawata, 10 Basel, the Emu, Man Waigang in Padawan, tissue culture. The ban, so was it, so much can win Pohnpei, and Gak Apalita. Karasabe Ivan Baron Kasaraski submodel tip show you Magdaikin Masani Woods. Where and got near Pesang, Wong Rail, so much can and win Pohnpei. One wood you about Yawita sang Chapinuto. When Gak and Gak Patita Raneo and Gak Kairta over Raneo, or Billiansha water and Gak will harvest Raneo. Well, Kadalkin Oraman, Talgak young export foods, Pwuhng Tagagan Makarani Kataila. We have a traditional culture, a mere agile. Shotok young Katail, Koyagyu, Magdalanga Pataguti, Woodset, Ranka Guaraneo, Maraneo. Amaban Mie, sound facility what, Pan Mie, Chai Bankaker, Sabulmanki, Kaporopor, the Boltan. To show bagat nan tissue culture wood, pan kiyang kadail, amel ban magsail bangkaker, tip show kasam Bollywood, and kak mamorgi when Pohnpei wood nuwan itar, and kak the dog and pain kadail or bilkak tetla, Pwuhng Tagalikigan, the karaniptay. Sangni Karabo, Mr. Speaker, I may Padawan Kilong, Uya Anan Karwaro you, Telga Kapalita. What when Gaga Poligitile, so a secretary near Tile Kaukono, a food security, or when Pohnpei at the Kalikigan. Kalangan, Home Speaker. National Kapese, Chang Senator Perez, Pahrek Curtin and Masanabu Ban Pona, Senator Edwin. Kalangan, Mr. Speaker. I tungal walk up at about Melawan can come with vice floor member can. We will make up in Honorable Perez, Pwuhng Kamumata essential moment by request Piliumet. When Tami men Petroan Moyuriao men race. When Riao Im Gasampalio Mamia and Jewett Mo Kayu Mier semen me ban kak and we are tissue culture nan R&D to within division in agriculture me ban kak and kai puiti oraman kasampalio me ulia papere songsongan kasaleta and so what o moin Tami men Padawan mo na essential mau ni boleh berperan saya bil kasaleta mayura karwaru yo metop Tami kasampal lagi answer Mr. Speaker I sudah Padawan telah tapi meluan an supplementary ceiling if I'm my sudah ban sapung
lebleben kasekti o yamit when 8 patrol range staff na amendment ka ba na polta there will be like around maybe 300,000 lu mo tami patrol kai di I patrol batana Thailand sudra palita shongana na nga sambal buka mo imen taki ma esruga kapantlang ong melel nan regular session Thailand na pali pogi tami patrol kemet essential matebang kukulangay rimun fiscal year whatever leftover nan supplementary trekan napanga kan data Thailand have a real good understanding yawan sent mapanga kan mie Thailand ka kapalila songon anan ka sambal tuwa tamet tami isutremen end up and mies sang rawo to lelang imun supplementary fiscal year which is in September, end of September. Tamia anan ka sambal kay mautan anan pe Thailand apali agataila kat kita sent ong iradua tamet amelelong me songon anan me utan ka sambal yang supplementary operation iagis ka sambal kay Thailand when we're talking about all these floor amendments, Thailand be mindful. Supplementary operation, Thailand answer Thailand patpato nan may. Ikamelele me ban mia nan kay bangga katren parata me ban require Thailand kat kita tetra poyan ka apali anan in operation. Atami song-songon men peki ma saya pukulangan session imun barat pemuran Thailand ban apali sang melel leblau din supplementary operation at least Thailand ka wo ke yawan te me ban mie Thailand apali ta totokot ni Thailand ban sute an ki Tiga salma pan teater bukat pan mia imun pa. Katontor ke Mr. Speaker main Senator Pahrek me pan tan bil mangi yau breakdown in the talk ibil ma pan populangan supplementary session in imun paro Abang mo itang songon ngaya tingkak pilwawalang R&D o kis pilwawa kita ya nature in tatawag tro mamia Israel semen kan ta mia kosuntin tatongay may Israel supplementary staff kan bangkak aleti training perangkak uya tato kasambal to raman kasambal yo me Senator Pahrek song-songan sakar kita and we are got me ban become a reality. Agar Thailand bill kaiti Thailand bill kautati miyo Thailand bill understand yawan budget magdayal ban anan Thailand katanga facility kap kasambaliyo me belal executive branch katartong trial by request. Aimet may men kapatragi yang tama sansal o taki ama kupurukan ban I will men iban suto yata motion answer what ma imen Thailand consider te kaidi patpatawan metane Thailand te aleta imen pakita Thailand ka pokala yakis wo melali session in imun paret for at least niyan sa Thailand limun par what when sent melu eti ya Thailand ka kapali yang anan ka sampal what I met me ipatawan men raise Kailangan Mr. Steve. Kailangan Senator Edwin Ngamawar, Senator Edwin Ivan po na si Senator Mobuk. Kailangan ng kami speaker. Mo ibilmen niyang kawait po ikamele may iro kasambal yo me Senator Pahrek kaptulong mo child po yaki niya child kan sangayar murin ko ofito pachotok child kan katkati kasambal pan food security. Ari kamele may wiro kasambal ang food security net.
At dami men patawan speaker payan dami Senator Pwuhng kasaleta. Dahil so kapuya kala maso rob maso to grant sang national government makakapaliyata sa kan mumunta to ko boy kamela na metron money mabit food security national government R&D trailer rob problema mo re lo ma resto kakapali akatay na napaliyata marakakapali akatay na kut kati money in operation na ban kakan kakatangata sa kan to ito no boy ko sambal ki tame mi motail so taman en mela imao ki en niya iroyo mo ko sambal mo chay ko rastan pagkatao ko sambal ki ikamela la me chotok grant may available on non-food security o agriculture no mo in detail ka source sang niya sang moment to talk to ito no ariya ipoki Senator Perez and ya kawait ka trail ma ibil kamel mo mo na bilpanyang bungo mo ni avenue mo ko nang trail and wait na lemo kan trail ro problema on grant actually la proto o apalima estugan kakpoy kakalangan. Speaker. Nangan Senator Movic, masalah sa Senator Movic ay mampleo po na si Senator Perez. Kailangan si Speaker. Iban parang ita motion ni Wayman sa pangalan mayran teka sa niya. Mel parang yansyon magdahil kaya daw po yun ang tundutok 1% ay siglamaw. Bali, moronin men Pohnpei Pwuhng kama sa bahan yang Pahrek. Sangat suni jugut kolal ranwat imay parawan na showmat o showshat rahil magin apakapay ta tiyak. O showmat magin patagati sakaw patagati kep abalita Pwuhng makareng sa matay pewat jay kolokol sab maday tiyak o dahil waksang dahil metrikan. Dahil bilbarawan me dan Pohnpei trotro makin mamawurkin o meagot magtagin pain kairata. Dahil siraban kamanadal trumonuot at tipsyo me ba na polta wasagat pan miye. Anana ansyo. O dahil goros me Pohnpei dahil barawan me shotok na uya ramas. Ansyo mau en patugut megot miya ansyaw. Iban kaim sakalo barawan me. Ibil yang kau kono poyen yang uya agriculture fair. Pan uya matrinim o bil Pohnpei. Da watay shitapan sa polman ki tipsyo wat retail. Apan shitap fair ang rail show kan memen yang impiyo kay ki wood o song tigan me railan shon wa o patti o pesen irail kante me bankin rai tip show ban ma nian shon me agriculture fair bang ya irail kale ba ban chana mauki amag rail ban sabul man kier songon facility wat oros ban tongol gian shon ma on patogati o bil kasale di tip show ban ma an show service o begasan me pit mi saman Submaray planin Pohnpei miya SPC siya ang trailer plan yun. O imot yang barunan planot. Siya tungal ki puganin ka kasiguli yung mga senator. Sepatagi yung mga senator. Tamaran buwatak tuwan plan Pohnpei. Ang sansal magkaita kay tungal idea mat. Barunan plan. O patutong trail ni plan yung iyanay kamumata. Estimate cost what dong try. Technical part of this SPC o OFA rail onabata. Rail bin signer agreement and bungan Pohnpei State o rail marapan sawas hansugan me songan nanwat pamborot. Sana karabe Mr. Speaker. May motion time roting the masin pen floor amendment and pay sisek tuaw 11 year reset pay o sabul man dito. Dahil kumbal mamin ito.
Tay sa pangaler nan sa bulmatay Wiya Kupur o tay katkat nan floor amendment number isisak tuwaw lebenyari isak payu o ibampo na sa Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ang ni Pwuhng pa naman tayo sa Fulman Kiniyasyon Komal. Ay ibang wawan ki, ang manwawat ang kakpil purotong yan. Kita motion ng tayo ng kabantala o assign ng County Finance ng kaburata ang siyong karwaro. Floor amendment number 6AH level niya isak pa. Karyaman. Chancellor, kamagut Senator Perez o pwagi amia karyaman pa ipan po na sa koros mautong kamaguto masani o masani so kamagut paitar o floor amendment isisak tuwaw level niya isak tuwaw isak payo bilisain langar committee and money. Meter floor amendment. Motion and close main motion. Karyaman. Masalar, floor amendment ay ban po na siya kamagut mamiyak. Trailan rutung iti, masa na pen kamamatan ko sunod limay sa kuno, lebelyari isak payo, LT1. Koros mautong kamagutan, masa ni Pwuhng, masa ni so, kamagut paitar, o pwagi ami amendment kay kamanata, sa bulmatay rule, ma-require duplication panselti, o kamamatan ko sunod limay sa kuno, lebelyari isak payo, LT1, uyalar LT2. Pwede tayo ba ang katlan ng karyaw kim sa klan watawat, ang tayo ba ang usus, ningil, o ibaan po na sa Chief Clerk o roll call. Senator Abraham, Aye. Senator Abis, Senator Artui, Senator Carl, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator Latora, Senator Laben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Movic, Senator Perez, Senator Simram, Mr. Speaker. Kailangan. And salong way po kung masabal matay lusus tatatok matok kamamatan ko sunod limay sa kuno lebenyari isak payo LT2 usus isak walu o soto mauwang kamamatan ko sunod met mawawag tayo kamanatar kamamatan ko sunod limay sa kuno lebenyari isak payo LT2. Speaker. Kami, Senator Perez. Mr. Speaker, man we have a motion and withdraw LR number isak kuno lebenyari isak payo. Karyaman. LR tabi mo. Risak uno level niya risak payo. Resolution on condolence. Resolution human. Number risak uno level niya risak payo. Okay. Premier Karyaman. Pag yamiya Karyaman pa ipan po na siya. Karos mautong kamagto masa ni Pwuhng masa ni so. Kamagit po ita, masa na pa? Mr. Speaker. Kami. May nila motion dahil katang sa baldiyang ban item isak lamaw yung resolution calendar o place LR number isak uno isak payo o masa niyo sa bulman dito. Tayo komal ma minitew. Tayo komal ma, kom kupura ya sana.